Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Today, we arrive at the end of our journey through Tengahere Kotahiro Eka. In Te Upoko Tuangahuru of Wini Te Pū, Kiritopa Rōpene throws a party for his friends. There's food, there's laughter, there are presents, and of course, a little bit of trouble. Even though this is the final chapter of Wini Te Pū, this isn't quite goodbye to Pū and his friends. A.A. Milne wrote a second book, The House at Pū Corner, which takes us back to Tengahere Kotahiro Eka with another collection of Paki Waitara and introduces us to some new characters like Tiga. So if you've enjoyed listening to Wini Te Pū I Te Reo Māori and you'd like us to carry on with The House at Pū Corner, let us know. We'd love to hear from you, and if enough of you are keen, we might just have to translate it too. So let's get on with today's Paki Waitara. Wini Te Pū, nā A.A. Milne, Upoko Tuangahuru. Te whakatūria ai tētahi pāti pū e Kiritopa Rōpene, te mihia atu ai hoki e tāua. Tērā tētahi rā I te whitikina nō o Tengahere e te rā, me te kawea mai o te kakara o te kōanga, me te ngāehe koa o ngā mimi katoa o Tengahere ki tō rātou anō āhua tau, me ngā puna iti e moemoe ana ki te ao kua kitea me ngā mahi kua mahia mai e rātou. I te mahana me te mārie o Tengahere, I te āta whakarongotanga atu a te pīpī wharauroa ki tōna anō reo kia mōhio mena ia e rata atu ana. Me te ngāwari o tā ngā kūkupa amuamu kia rātua nō I tō rātou āhuatanga māngere hāne ana e meana nō tētahi atu te he. Engari, he hanoa tēnā. Tērā tētahi rangi pēnei, ka motuhake te whiowhio a Kiritopa Rōpene, ka tiu a ruru atu I Tengahere Kotahiro Eka e mōhio ai he aha te aha. Ruru, te ki a Kiritopa Rōpene. E whakarite ana I tētahi pāti. A koe, neha, te ki a ruru. Ka motuhake te momo pāti nei. Tā te mea e whakanui ana I tā pū I mahi ai e ora tonu ai a punua I te waipuke. Ana, koe a tōna pūtake neha, te ki a ruru. Ai, nā reira, e o tia koe te tere whāki atu ki a pū, me rātou anō tā te mea hei a kengo. Au pēnā ana ne? Te ki a ruru, me te whaihua tonu ona. Nā, haere koe ki te whāki ki a rātou ruru? Kangana a ruru ki te whakaaro ki tētahi mea atamai, hei kōrero, engari, auare ake. Nā reira, ka rere atu ki te whāki ki a rātou ma. Mā tā mua mai, ko pū. Pū, tāna ki atu. E whakatū ana I Kiritopa Rōpene I tētahi pāti. Te ki a pū. Me taha, I te kitanga I tā ruru, kawatau I te putanga o ngā kōrero anō iaia, ka ki ia. Ai rānei, he keke paku ki reira, me te panireka huka māwhero? Hei tā ruru, ka hore he mana o te kōrero mō ngā keke paku nei me ona panireka huka māwhero. Nā reira ka whāki pū I ngā kōrero a Kiritopa Rōpene ki a pū. Kātahi ka tiu atu ki a io. He pāti mōku? Te whakaaro o pū ki aia anō. Paruhi ana. Kātahi ka toko ake te whakaaro I aia. Me nā rānei ngā kararehe anō e mōhio ana he pāti pū motuhake. Me nā hoki I kōrero a Kiritopa Rōpene ki a rātou mō te pēa rewa me ngāroro o pū. Me ngā waka miharo nāna anō I hanga hei whakatere mā rāua. Me te aha, ka tīmata ia ki te whakaaro ki te mōriha-riha I ngā wareware I te katoa. Ka ore rātou I mōhio ki te pūtake o te pāti. Ka mutu, I te whakaaroanga tonutanga ki tēnei, ka rori haere te āhua o te pāti I roto I tōna hinengaro, engia he moemoe ka he ke atu. Nā, ka tīmata te moemoe nei ki te pāo ki aia anō I tōna upoko, kia putara anō ai tētahi momo waiata. He momo waiata pū a wangawanga.
Kia pū ngā huro e toru ka pai. Kia wai, kia pū e tai. He hataana I mahi ai. Pēnei au kua mōhio mai. I ora anō tōna hoa I te wai. Kia toru ngā huro kia pā. Kia pā. Kāri taia te kaukau e ia. Engari I ora anō ko ia. I ora a wai. Hika mā whakarongo mai. Kei te kōrero mō pū e tai. Mō wai, mō pū e tai. I wareware iau, ka aroha, nā he pā pū me ngā roro maha. Ki mai anō, he maha ngā roro. He maha ngā aha. Ana, mo te kai I tino kaha. Kāre au I mōhio ina taia te kaukau. Engari tonu I rewa, I tētahi momo waka. I tētahi momo aha, nā, he momo ipu. Nā reira kia toru ngā huro manawa nui. Nā reira kia toru ngā huro aha nei. Me mana ko tāna noho tonu tau atu tau mai. E rahi ai te hauora te mōhio me ngā arawa pai. Kia pū ngā huro e toru ka pai. Kia wai, kia pū e tai. Kia toru ngā huro kia pā. Kia pā. Kia toru ngā huro kia wini te pū ki te hautupua. Whaki mai ki au e tai mā, ia hara ia. I te kokenga tonutanga o tēnei, I roto anō I haia, kua kōrero a ruru kia io. Io, te ki atu a ruru. E whakatū ana kiritopa rōpene I tētahi pāti. I nē. Tā io. Kāore kore ka tukuna mai e rātou ngā konga noa iho I takahia kētia. Te manawa nui hoki, te ngākau nui hoki. E pai katoa ana, kaua e whāwhai. He tononga kia koe. He pēhea nei. He tononga. I rongo au ia koe. I taka mai ia wai. E hara tēnei I te kai, he tono kia haere atu koe ki te pāti. Hei a kengo. Ka pōturi tā I o ruru I tōna upoko. E kōrero ke ana koe mō punua. Tērā mara me ōna taringa pi karikari. Ko punua tērā. Ko au e whāki ki aia. E kāo, tā ruru, me te riri haere ona. Ko koe. Nē rā. E mana katika. I ki a kiritopa rōpene, rātou katoa. Whāki atu kia rātou katoa. Rātou katoa haunga a io. Rātou katoa, te kōrero whakarikiriki a ruru. Āna, te kupu a io. He hapa, kaore kore. Engari tonu ka haere au. Engari kaua e ua pare mai na heke te ua. Engari kihai te ua I heke. Ko mahia mai e kiritopa rōpene tētahi tēpu roa ki ngā wāhi rākau roa, I tai āwhi o tā rātou noho mai. I tētahi pito noho ai a kiritopa rōpene, ko pū I tērā tūpito. I waenga I a rāua, I tētahi taha ko ruru rātou ko io ko punua. I waenga I a rāua I tērā atu taha, ko rāpeti, rātou ko rū, ko kānga. Ko ngā hoa me ngā whanaunga katoa o rāpeti I hora ake ki te karāhe. Tatari tonu ai me te tūmana ko ka kōrero tētahi kia rātou. Ka makere iho mai rānei tētahi mā, kau ia rānei te wā ia rātou. Ko ia te whakangahau tuatahi I toroa ai e rū, nā whai anō kua hia mō pai ia. Noho tonu ana rātou ka tīmata ia ki te kōrero. Kia ora pū. Tāna pīpi atu. Kia ora rū, te ki a pū. Ka peke haere a rū I te zuru kātahi ka tīmata anō. Kia ora punua, tāna pīpi atu. Ka pōwhiriwhiri a punua I tōna ringa ki aia he tori rawa nōna te kōrero ai. Kia ora io, te ki a rū. Ka pōuri tā io tū ngau ki aia. Mea ke nei ka ua. Māna, tāna kōrero. Ka tiro haere aru kia ki te mēna te ua I te heke. Kāore I te heke, nā reira ka ki ia. Kia ora ruru. Ka ki ia ruru. Kei taku hoa iti, tēnā koe.
me te ngā kaupai o te kōrero nā. Kātahi, ka whākia kiritopa rōpene mō te hauata I tatapāngia ai tētahi hoa nōna. Te kore ai I mohio tia e kiritopa rōpene. Ā, ka ki a kānga ki a rū. Mātua I numia tōmiraka e kare. Ka kōrero ai āmuri ake. Nā whai anō, ka ngana a rū te inua I tāna miraka ki te whakatauira I te tāia kotahitia o ngā mea e rua nei e ia. Me te aha ka roa hoki te mate ki te pakipaki I tōna tuarā I muri mai. I te tatapū naunau o rātou katoa, ka paupautia e kiritopa rōpene te tēpū ki tāna pune. Mea rawake ka mutu te kōrero, ka ngū te katoa. Haunga a rū, te whakamutua I tāna toko mauri hoi hoi, me te whakāhua atu, anō ko tētahi whanaunga kē nō rāpeti. Ko tēnei pāti, te kia kiritopa rōpene, he pāti I hua ake ai I ngā mahi a tētahi, ā kei te mōhio tātou katoa nāwai. Ka mutu, nā te pāti nei, nā tāna I mahi ai, ā he perehana tāku māna, anei rā. Kātahi ka paku hārau haere ka kōhimuhimu, kei hea rā. I aia e kimi ana, ka wewehi tā I o maremare, kātahi ia ka kōrero. E hoa mā, hei tāna. Tai noa hoki ki era mea rere kē, nōku te māngari. Kāti, kua tika ake pēr te kōrero kē. Mohoa nei nōku te māngari I kitea ai koutou I taku pāti. E kore noa iho tāku I mahi ai. Kaore e kore, ka pēna hoki te mahi a koutou katoa. Haunga a rāpeti, a ruru, a kānga hoki. Me pū. Kaore hoki aku kōrero e hāngai nei ki a punua rāua kōrū. E iti rawa nō rāua. Ka pēna hoki te mahi a ia o koutou. Engari, I tūponotia kētia ko au. E hara I te mea, kāti. Hei aha rawa te whakatauna ki atu. Nā kui mahi e whāia ai tērā, e kimi tonu nei a kiritopa rōpene. Nā, ka menga tōna waiwai o mua ki tōna waha me te ki atu I tētahi kōhimuhimu kaha. Tirohia I raro I te tēpū. Tino kore nei. Ua, hei tāku. Me whakapau kaha tātou katoa ki a whina atu. Hei tāku, ko tā tātou he... Pi, te kōrero hauata, a rū. Rū e kare, te kōrero kohe te a kānga. Nā ku tēnā, te ui a rū, paku o horere nei. Kei te kōrero a io mō te aha. Tā punua kōhimuhimu ki a pū. E hua hoki, te kōrero matapouri a pū. Pēnei kē au, nāu te pāti nei. Pēnā hoki au I ona wā, engari, I te ahua nei kua kore. Ka tika hoki taku mana ko nāu, e hara kē ia io, te kia punua. Ka mana ko hoki au ki tēnā, tā pū. Te kōrero aru. Kia hoki ki taku kōrero. Te kōrero taikaha a io. Pēnei tāku I kia I mua I te kokoti tia e ngā oro hoi hoi. Hei tāku, anei rā, te tangi hiamo atu a kiritopa rōpene. Ho atu ki te nanaki a pū, mā pū tēnā? Mā pū? Te kia io. E meana koe, te pēr paira wā atu I te ao. Kaore e kore. Te kia io. Me te aha. Te tae te amu. He hoa ōku, tērā etahi kōrero mai ki au, ina nahi noa. Ka mutu, ko tērā wiki, ko te wiki rānei o mua atu, I tukia au e rāpeti, me tāna ki mai, ka tahi rā. Me he pi wai waka, e rite tonu te toritori. Kaore tētahi te whakarongo atu tā te mea,
I te ki rātou katoa, tuwhera mai pū, haha I roto pū, kei te mōhio au. Kāo, kāore koe I te mōhio. Me ētahi atu kōrero, whaihua pēnei I ēnei. Kāore e kore, I te tere tā pū tuwhera. Engari, kāore ia mō te kuti I te taura tā te mea, kāore ia I te mōhio, hei āhea whaihua I tētahi wāhi tare taura. Kātahi, ka tuwhera. I te kitanga atua pū ka tata hinga ia, he hari katoa nōna. He ipu pene rākau motuhake. He pene rākau I roto me te tohu p, mo te pēr. Me etahi pene rākau, me ona tohu h, p, mo te he pēr. Me etahi pene rākau, me ona tohu p, mo te pēr pai. He māripi e whakakoi ai ngā pene rākau. He ukui e mukua ai ngā mea katoa kua he te whakahuaina. He rūri e tāngia ai ngā rārangi, hei hi koetanga mā ngā kupu. He inihi kei te rūri, o te tūpono I pirangi koe ki te mōhio, e hia inihi te roanga o tētahi mea. Me ngā pene rākau kikorangi, me ngā pene rākau whero, me ngā pene rākau kākāriki, e tuhia ai ngā mea hirahira, ki te kikorangi, ki te whero, ki te kākāriki hoki. Katoa ēnei mea miharo I noho ki ōnā no pūkoro I roto I tētahi ipu motuhake. I au katia ai me tētahi tate, ina tate-tatea e koe. Katoa ēnei, hei taonga mā pū. Au e, te kupu a pū. Au e pū, te kupu a te katoa, haunga a io. E mihi ana, te ngunguru a pū. Engari I te ki a io ki aia anō. Te mahi nei o te tuhi. Ngā pene rākau me te aha atu anō hoki. He mau wā hei tāku. He mea pōrangi he kiko kore. I muri mai, I te mihia, he konei mai rā, e te katoa, me te tēnā koe, kia kiritopa rōpene, ka hikoi tahi a pūraua ko punua ki te kāinga. Whai whakaaro ana ki te koura o ngā rangi, me te aha nō, he wā roa I ngūrāua. Ka hoake ana koe I ngā atapū, te kia punua. Ko te aha te kōrerotanga tuatahitanga ki a koe anō. He aha hei parakuhi māku, te kia pū. He aha tāu kōrero punua. Ko tāku ka huake rānei tētahi āhuatanga miharo I te rānei. Te kia punua. Ka whai whakaaro atua pū me tāna tūngongo. Ana. Kua ōrite hei tāna. Nā reira I aha te uia kiritopa rōpene. I nāhea, I tata I muri mai. Aua. E o tia koe te whakaaro tonu me te kōrero mai kia māua ko pū a tōna wā. Mena koe I tino hiahia. Kei te pēnā pū te kōrero a kiritopa rōpene. Ka kaha tāna pūhoto. Ka hikina ai tāna pā ki te waiwai. Ka hikoe atu ai ki te kuaha, ko wini te pū e tōia I honā. Tau ana ki te kuaha, ka huri, ka ki atu ai. Ke te ara mai rānei koe ki taku kauranga? Aini pā, hei tāku. I pai ake rānei tā pū ipu pene rākau I tāku. I ōrite te āhua, hei tāku. Ka tūngau ia, kātahi, ka puta. Tā kāke te raro pō te hetehe, ka rongo ia wini te pū. Tuki. E piki anga I ngā rawhata, I muri I aia. Tēnā rā koe I whakarongo mai I te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. And with that, our journey through Te Ngahere Kotahiro Eka comes to an end, for now. It's been a real joy bringing Pū and his friends into Te Reo Māori and sharing those stories with you over the course of this series. We hope you've enjoyed listening to them as much as we've enjoyed bringing them to life. If you'd like to read along, as always, digital copies of all our Paki Waitara are available through the Whakamiere Patreon shop. No subscription required. You'll also find every story and chapter we've released there, so there's plenty more to explore. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. There are no sponsors or outside funding behind the podcast. Every episode is made possible by the tautoko of our whānau Patreon.
Translating, recording, editing, and producing each chapter and episode takes many hours. And your support allows us to keep creating high-quality Reo Māori content and sharing more Paki Waitara with listeners throughout Aotearoa and around the world. A reminder for Pauako and Kaimahi working in kura, kōhanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, you can access Whakamiere on Patreon for free. Just email us from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month. As well as supporting the podcast, you'll get early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of nearly 200 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and helps us continue sharing te reo Māori through the stories we love. And if you've enjoyed this series and you enjoy Whakamiere, there's one last thing you can do to help us out. It costs no money. If your podcast app lets you rate or review Whakamiere, please take a moment to do so. It helps new listeners discover the podcast, and if there's someone in your life who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, send them your favourite episode. Ko taurapau e nui ana te mihi ngā atu. Hei a kuana e hoa mā.